Barin the zone football association season opening kan khel mek hi voinia final turnia kan tournament hi Sri Balaji Industry tehian min sponsora ani asum fight hanim tak min pria chumei baga celebel to MLA pulal sang ral tehian sum fai thanim takin min tan pui bokani anni chunga hian zone baring te zone football association te kan lom khop mai ni te kha he channel kal tlang hian kan soi ni se thange he dilam mi te hi jersey polam pang ha te hi Isaac FC ten ya aute khelbe do mi f physio don mi assistant coach mo in khel chak to em in khel don em in sab don mi sab don mo sab point thal he me vera khel don em ha ngadi nge sab don mi farsa lu don mo boyang khel don em tôi tani khel don mo để lại veng lại rồi thar polo mani kan theram pa po để lại yan Freddy ate he lama hian L2 Digital FC lampang anum ve boka tuna hian an coach muntian lecture meka anni hi bareng te team chuan alun ve ber pol anni to ni in khel ve don em khel main tan don L2 L2 tan don matra he te lama hian technical lampang anoma nula nu te he te la hian Andrew ate lampang ha katte ngak te te yo chol engei min ko ka thei ngil dei mo chani he te la hian an paron toy omani an pa hi kalvina voina hian ari free do ni he te la hian somte aniau hi Kolasi district area chuan kan referee nei that te ani to anni ho hian voin kan final match min conduct sak don ni Bareng the zone football tournament Bareng the zone football association season opening tournament kan to dona jersey varle asen polte hi L2 Digital FC ten ya captain te koya
captain te ko enon mangdon ni ani hi Isaac FC ten ya ngadon tikhan baring te zone season opening to final match kan ton chia jersey polam pang hi Isaac FC ten ya jersey valam pang hi L2 Digital FC baring te ten ni baring te team ve ten ni tuna final te hi hay là mãi hiến dọn xuôi tu te ăn lẩu chua tên puma là hay tên pulura boka hay thì lại hiến nula nu tei boka ni chua na pia hiến tangwal zumona boka apia son final VCP puthen lawan VCP tolotro VCM ani tilai apo hian Assam Lampanga club nei tu te le coach te vein chuminon toy omani tuna hian L2 lamin corner hian huwa golam chantir thengemo lo tler o pe chua hole keeper in lo man lal mai tungen keeper hi no timing L2 hi chu talvin atro an keeper so hin ka thei hi de tu na hian Isaac lamin malah tu na hian L2 lamin an nor bet kop ma patia L2 lamin bolan lupuya Isaac lamin mati ho ve kha chu L2 tro L2 in tron lo chok ani tuna manan fi ka borluta anin norton sak sak me kan sei tong khan jersey polam pang hi Isaac FC ten ya jersey walam pang hi L2 Digital FC ten ni tuna hian first match antan deu chia first half antan deu chia tongsul or nok nok le mai sei sul nok nok malom kan sei tong khan jersey polam pang hi Isaac FC nia awar lampang hi L2 Digital FC teni engi ai iken ve kha L2 lamin nan borluta gol lo tat mai he tilai hian Ronaldo le Messi ro cham diana am tungai ro cham lian kha jersey number 6 mo
chama an thian pa sapan da Ronaldo le Messi iPhone du zo kha sapa omani Andil Runa imposter on sia mani adang dai common lau khau mai Eric, Chai. tu na hian viara Paul athai tilama Paul omani Isaac Lamin an vorlu le dona mala vorlu ta El Tulamin bolan lupa ya goal out anin tinapal lau mai ngeo ko kha kalo ani chiang che lawa ai fi na ham lawa in tau pal se me menia sang mama ni mo sang sa tan ha ka anin Norton sak me an hu nam khop mai gol hậu alom xì lầu thất này nè bắt đằng và lập per về
pen na ma ni mo malalam hane tua ya ni mo tua ya Patia, ang kapten trangkai khop mấy bay đang đài khóc mày lần đầu tiên áp tục không nên tàu này vẫn thấy em Viera ông diệm lẩu lắm sai dia achen papia tu bola pia ti boy man thắt này substitution Siamdona L2 Lampang jersey number 22 out 21 yang thak do ni áo nó sao vậy áo thì thấp này lòm anh em pal pal đâu niang nó lâu xe trên áo lâu tốt rồi đó anh ô El Rulamin free kick tengok Peturso El Rulamin bolan chang chun rom leya wat thawe alo tia miss pass om le zeu thin tôi alo pal kan alo pal boy man tlat mai side draw an la ho chok zuya alo tia tôi patia miss pass in nei zo mai ai jak lampang hi te ko ya clear man mai mara patia out melo to ya em bolu to ya thale melo side out manam Patian kona kick do ne goram chan tia theng mo bon sang khabe
offside an no phar tlat mai offside nó tiểu em ai thì cepat tlat mai ini ni lo turang ai la thang antang lam sia club ini boleh mo club ini ai ni lo ke club kan ni je lo an vai yang ka club ve kan ni boleh kombinasi itu cakap tu bang. anh nấu chạy với mẹ thì khóc mấy Isaac defender te anh defense line apui chắc khóc mày anh lù pui lấy thế lâu này L2 forward thầu hiền mà acha atur hane keeper clear á tu na yan L2 lang bolan sang ne ka eko ya awan borlut thang out đầu thất mấy Isaac Lamin L2 in lak sak man sang mange ya boleh ya gol mau dah lat mama thini Riskan ni vektor sih. ansot zawa masa gol lo om tak chu lat thleng lo ni tuna ri jon mo patia toya apeluta toya vây thằng nó sẽ về nó lâu tiền chưa là
One time. Biar lepas dia. Aku le. Apa teu chin deh. Teu deh. Lấy đồng hành thất này. Tuệ anh bỏ lụp với lẽ bác hậu thầy về khá khá chứa tiểu về tôi nghe sao thì uống liên tục tuổi bốc cái gì á lắc sợ là tổ Robot tak lu tiru. Dia dia kan lu ai ton. Itulah min bolam baru tak teko ya ani lo teko ini lo tuh oh susah ajak lah min baru deh tuh
offside ano parman ne ai liam tat mai Isaac Pell keeper khana lo pet fu deu mai o nih kia mana cakra ma por chwa ya để quay ai chắc là nặng sắc lẽ bốn chẳng chia thằng chụp call cắt cả tập thể nghe chung ai tuần cặp tệ ngay chót này ó tụi này ó cặp tệ ngay anh nát lấy roll thằng nó rắc bốc anh fit khóc mày đi xa qua luôn à December ni som pathum ni to amaro chu waring petan chuan chuna chuan ala lum viau ni sa por sa tha ar kop mai malam pedona mala voin cha cha kop mai wow feria offside tak nih kakak cek. Dia mau mekat mai physio kawa ken. Ya. Kan setong khan jersey var le ke kor sen lampang hi L2 Digital FC tania jersey ko lampang hi Isaac FC laring te tani
Viara L2 captain one time first half zawa tikhan goal alom lo ni 0-0 only he to kani tikha minute som pangan cholanga minute som pangan huwa second half long khele hal do ni mấy giờ July khá là đầu lóc không phải là thế semi end là thôi phải tụi ngay này đâu khá L2 dọc thôi coi Justin kan lặng đấy thế anh đi và đuổi thắc tắc mấy semi final là double yellow card à muốn lâu mày vậy chứ khel thì thôi một cái tên lâu khel thì lâu đây referee tan bu ra mình đi thì lại hiện khơi làm ngay tròn đấy L2 với kami L2 fan stand đi mo tên rồi xuôi luôn mà đi khơi làm ngay tròn về đấy mo Isaac mo Isaac fans deh boy yang kau lang trăn về hả trăn về mi anu jauh ramai hi tu nghe trăn tu trùng hi tu nghe trăn giọt le trăn bi cầm lâu mi yau ring lâu rồi mày vậy chứ semi final ấy ao ring tè đấy nên rồi khơi làm ngay trăn về đấy mami mo ai ra kami L2 nó mo anh biết rồi nó sai mày là về lòng hay ta đuổi tè Isaac mo intrana tôi Isaac tu teng intran về đấy Isaac nghe L2 mo hết thì lại hiện Isaac này tụi nó mà tụi ngay trần Isaac anh manager một quyền này thì lại inspiring tới giải tan pu này ông bố có Isaac này tụi pa Isaac FC này Isaac FC này tụi pa nụ bụi này sang đâu tụi này yan second half phần trần này chia Isaac FC mình choi tụi chú hay nhỉ mam bố à anh ấy mình lên mình là sấy tê lên mo sấy tê lên Isaac mo ama mình choi ya anu le pa ten team an siama club an siama anh ấy mình lên à mình mo si vai là lòng pui mo ok vẫn mới em खेल ला मान दूध ले तो kan soi to khan jersey awa lampang hi L2 digital FC te nia
jersey pol lampang hi Isaac FC te ni offside assistant referee lo phar pa mai tuna hian sekana pantan de uchia goal ala om lo ni final match a hian goal ala om lo an nei he to ka ni L2 lawan fall tat mai ready ya apa lu tak temen alu cetan ni nau te laman lu tet le men alu te ka kalvina kiparin alu man mana ni Freddy Freddy draw Isaac Lemin bola na changa dia ka isul tat mai L2 lam isul vere ngala Freddy a tho ni patia pia dia ka oh pe chua tiêu le mà kalau thir ti le taka ko varman lo ni na ya le mà Tunayan Isaac Lemin bola chang me ka Freddy ya Freddy lupuya tu bola pia man đều em Kalvina alo sai đâu ta Ute Tiếc quay bol lupia avan tram malah alo thai thu ni malah khan ake khan a thai chiang ani kha ka chu fall adik finition adik thakop mai L2 lamin free kick an hudona goal an chamtiu the game forty 42 yet there tang dai ni Ready ball upaya avan tewe patia Lalu tian cuba ya Kalvina L2 Lamin ball control itu biar
L2 lamin side drone mua handball acian kok mereka kecil L2 lamin free kick hua biar an kapten pedon ne sang khatan gol teole mega gaji biar detail pala nih ini bisa terus kan keinginan Forluta ready ya apa time digelar lemon like a blank area Refin cover kan lau kata kecil kakak ketangalan dami macam zuang di ang me kakak dai penting sih kamu ake kha achuak harlap maratsu refin nai petain amua kakak ciang kurang ayang daya pikir kan mua L2 lamin
Viang e pedon te koyo. Viang pedon ni. Te ule ya, ala dia. Gol bar fuwa. Tiểu thế này Isaac kiperin mana one time. Isaac FC Lampang Liki kan mau thunga paten pedon ni gol an champir ngamo lo thirang wala oma chok lo tap penalti Forum letlat mai L2 lam Forum Omai malang pedon oh kapten pedon ajak kapten oke kalau tim ya tunayan Isaac FC Lampangin free kick kan hul maya golan chanti thenge mo ko lai ko la man lo wa kun ko bo ti la nin gol outlet corner paten corner kick corner Eko ya, heda biar biasa aja. Kakak tu,
hầu tlat a chua lom lo tlat con chặt tèo em nó lâu tiệp phô lom lo khác chứ để coi á Viera nó tiêu về adik-adik kakak full flat injury on flat tunai yan L2 lamin free kick kan move tu Viera kita har sabna lagi nah sebenarnya memulai loman thế ni malah cepat thấy kop mai oh boleh làm chặt cái này con oh này jersey number 10 Tikan Isaac FC 1 L2 digital FC 0 alani 1-0 in Isaac in man sueta Guna kamu tak boleh Isaac silam kami. Pedro, nanti Pedro punya. Dan saya bang jersey nomor 10 ni. chan kima Pura pasal dulu tak. Dan filmnya ki Isaac FC le L2 digital FC ni dia. Jersey bar. Ekor busen ni L2 digital FC ni. Jersey Paul Fatih Isaac FC teh ani tuna dia Isaac FC dia 1-0 môi em chơi đi assist thật tốt mấy tụi nó môi tao không tụi có dân lâm Victor lâm tua do cái này môi tắc mea assist tu cà dia nia môi tắc mea khung tu kha Victor lalum tluanga note ani oti khan 2-0 in Isaac FC ten man soita
hun la tama sut na hun po la tama ni L2 tan Viera oh aman tram Viera out manzel mai Isaac FC tem defender an thi thei 아유 그게 해야지. video kan lewek Lên cho đâu. Tikan Cái lũ hay vết. L2 Digital FC jersey number 10 le jersey number 14 vena veng lai tlangwal ve ten red ka tan mutlat mai veng khat in nai te nia azia lo ma tu na yan players chance ini Không biết gì. ni so muhar tok vel chane tu na jamo tu na yan L2 lamin corner ki kan mulea goal lang em em nó còn Gol tir đâu nghe ở bên có tầng. Bên trên. anin he to Giảm đôi. 내가 신대내로 이상하로. Neru. fitness ina phalu tuk to bek lo ni kha ka chu te ko em ball chu ball pe no dam mai pe dia Iya. Itu lihat.
Kan lên đó là dân đây kan hồi đây rồi. Nó kan phải gì? Em mà kan lên đó là Allah bai me tu. Khung bắc cùng Aku kau kau tu kan. Macam ni. trời thả tôi xuống bắt tay tao rồi El tournament ang lupuya. Gol ng mo. Awan citawan. Lâu thì buổi tin khai free kamo free kan lâu thì buổi sia drop ball là pele mấy ton lắm lâu thì buổi tán thế lâu khăn mo khăn ball hi ăn là giống hi ăn là lúc tục chuông lâu thì chết ngày tối mo rules thara thì hiền cái kia ria cái chân tim kurang ai lu azong zongan la ke azak kan ini pil ya oh plan cak em asa tadi mo tebe cak ve 24 so plan cak mai dia kami ini 24 so amin kan thei le lok cha session ni tuna ya nun pangai jawa 5 minute edit time pek berani Edit time 5 minutes. Minute lah. Mana ini? El tournament corner kikan hua gol ngemo yo oh a goal oh aba goal hote tu ve oh an cheman lo ni oh tikan 2-1 in Isaac in man la suai a goal danga an ho le me tuna khung tu ka tunge pok man lo le Kan itu digital FC Chan. Hello, Pia. tuna el tu tana moy taka gol tu khala lo ya ni Isaac FC 2. Itu digital FC 1 ni. jadi ya control dấu tỏ lâu này cả control dấu tỏ lâu Ter sini dia mana start main benchu kan thenom step te pon minot an pui va ni hai football lam team lam pang foi tu te aba teu thin ve
Nehru. Oleh. Kan. Isaac lampangin chuan hua ziam lo ve ka sumo chắc về phải lâu mấy vẫn tết el tulamin chẳng số mà substitution jersey number 7 alu dona tunga rang chok turi tuaya tuaya chok bane Tikan pun pangai zawa 2-1 in Isaac FC 10 L2 digital teh anene tikan Waring the zone football season opening football tournament champion to Isaac FC 10 ni mudah baka mudah tak ni gol din mun po ay angkop may Isaac FC 10 L2 digital FC 10 2-1 lead ang champion tani Isaac FC te season opening champion ania timung takin kan lopi chuan L2 digital te awan doi zo kan changa ikan season opening finalist din hing chelani han manager an vorkang na siya Devi pasal kami. Devi pasal Champion Isaac avoy khamla. Isaac an lom thia me Isaac ho pon lom puyo me kan fi te po an chao khop mai
Pune ya nih ya, Pune. Boleh. Oh, ani Pune ya nih ya. Isaac FC nah itu pani. In champion cu. Ilom về bốc em. Lom khóc mấy ăn xoay mấy từ khóc hay là ai tuần दिन muốn tuần cần là xuống tua ngâm lâu anh amaro tu champion hi chu em cấp po hen kan cha ka in voi khat champion na mi tu ni voi khat champion alom ne final film sim po kan voi khat na ni ani mo final voi khat na hai kan ban ya alom khóc final in lu voi khat na in champion nga la tro thil thar hir ne maya tro kan lom puilu tuk che o le lo man sen hi kan nei chongal do na Isaac FC này tụi nó pi baby anh nghe pi baby anh xoay về đấy anh tụi này mấy cần vơi khẩn na cần lồm khóc champion vây khát na tro vây khát luôn na vây khát chăm na alom này mày champion dễ rồi he là mà hiền L2 Digital FC tiền mà pu Daniela anh hi L2 Digital FC này tụ pa nha anh nghe pu Daniel win in match ate anh nghe xoay đủ tên này về sim em khel thave ke in khel khaju cha tro awan doi jo kain tang mai nin ka thewin khaju tro in game kha tha kop gol e tilai ve rian wan doi khaju in wan doi tlang mai nga ka ti deu ril ru deu le ka gol par te kan per vela tro nia ni ko mai in game alung oi thak thong ka sia awan doi tang ni tro le lam khan van ni em kha wen game kha thave deu ta tro pakata chun in he to ko mai alom ome chắc lâu chăng cái pom tu lom tro với khát tên champion về tổ reng em với ni semi final in lu na guna là tam lom tro he ten pulom sang ate anuma pukai anen ani hi wareng te chuan coach kan nei chun pani che kan na ne coach si wareng te hian nei chun ji ngami pakhat zo kani pulom sanga winning game kha enge winning game khai mu dan le muốn cái gì khóc mày ta sang cái tăng hiện cái lối na nó son đó cái này chụp player fitness sát khóc mày à thôi nó mình chụp anh cái final player tất cả đi cái fitness sát thì có ta phát tin space anh pelo về midfield con cha forward po muốn cái gì khóc mày mà son nó đâu quý cái này cái gì ai lo ome o ome tu này lo man sem nan tran to do na Lawan arah ông hai mo. Man of the match tunge o kan enang Mal som tua jersey number 12 Isaac FC mala Isaac defender thai mai khan ya phu kop mai mala kan lom puye alom he mai mala adong turom tak ina dong ani goalkeeper Calvin Calvin Darwat pela jersey number 13 L2 Digital FC Asen Turin Pulura Vespa Executive Committee member Pulura That is our best defender. Kansaga Vincent Satur. Munna ka. Aye idhar. Best defender atan. Malso Tuaga. Jersey number 12. Isaac FC. That is our best midfielder. Kansaga Nelson Shui. Best midfielder.
midfielder hi HK Lalbiat kima jersey number 4 Isaac FC ni chuan best forward kan thang le ga biak kima lo man te to turian ka te best park committee member ka best forward hello oh best forward throw Lalson kiba jersey number 10 Isaac FC ni kan kima jersey number 10 ane best forward brother stop lo ban padina dong tu te Intan Sapuri ku ten lo ba hai dua VCM so mga juan brother Sapti Patran Khan captain Salsela Juan champion Nabi Juan champion Lomba Intan Sapuri ku Abhiseka Indian club manager Silchar local sila Juan champion team teka local rone local dong touring champion team ne champion team rong kalo le tinggal masuk Bidan midu. He dan banaran ya Isaac FC Lampang hian. Benar he ningin sia. In loving memory of Lalsan Siang Chinza Isaac FC Isaac football baring piang asung ten macam dengan anak siang ini oh tahan tutup bro benar kan dia ada ufek kan yo kau ingat kan ingat kakak ingat kah play like you play this ingat kakak sama an vai khat champion ania Isaac FC hi an lompium khop mai playroll role te anya senior player si pakhat te mo pani vel bak khinom lo mai theni ti tun ni kha jong kha final match program kan thlir thei chuni se athange atop nan tak tuna kan tournament min sponsor tu te hi Sri Balaji Industry leila purami ten ya anian tuizem chi sang syntax te po aning chu piang chi kha
an zuar tawan doren man tak takin champion team an kan chu goal net thina kan ni lo fu sak dewo anni Sri Balaji Industry mai ba ka hian goal net kan lo fu Selui bel tu MLA Polarin Sangaral te hian sum fine thanim tak mai ming sponsor bokani achunga hi anni pani chunga hian waring te zone football chuan thimnung takin lom thu kan soi mol mol ani e le tekan du tok tok tak tak anga ka channel te milo thir saka bulat tanga top thlenga milo en sak tu jong jong te chunga thimnung takin lom thu ka soi e min lo subscribe sakula like le comment te share te minuti sakwe vek ton ya kan lo me